So namhlanje silana entabeni zaseGolgotha sizobatheka ukuthi kahle bakhala ngani basolva kanjani as long as amaphepha abahlezi kule sandle lesisponsor ukushaya isipani Nzansi ngikheze nginitshela lento ngikhuluma ka1000 i-X-Repo hala ayibhadalisi umuntu akunakuthi bazokutshela ukuthi ayibhadala lokhu or yonke into from sifika thina siyakusebenzela mahala amaphepha akho mawahlezi kule sandla and aphelele yekela ngithathela abantu baku social media hey 1.5 hey 1000 rand hey what asisebenzi lezo asamesho ukuthi namhlanje sisiza bani simsiza kanjani mawaphelele ahlezi kule sandla ngitoyithoma and nampilo kona ngitoyiface asambeni ngena ma Sabana X. Njani sesi? Ngiyaphila njani? Igama lami nguMr X useso bani? Udimakati. Ungahlala phansi Dimakati. Ngiyabona. Udimakati oBoshomani. Ngakusiza eKagiso. Ngidinga usizo ngemoto yami. Ngiyele ngayisa imoto ku mechanic ePhiri ukuthi isihlangene kanjani lana lo muntu ebethwasa kulo muntu ongithwase naye. Sizinyanga sonke. So yena ngaleso sikhathi ebethwasa. So ngamchazela ngemoto yami ukuthi inenkinga ayihambi iloke iengine. Wathi angayilungisa ngoba specialize ngeBM. Kodwa ngamchazela ukuthi ngingumuntu oyithengisayo and ugobela wakhe bekumuntu interested ekuthengeni le moto. So wangibizela esidini yena wathi ngicela ungayithengisi sisi le moto. Le moto iyaphila. Tshela labantu awusathengisi imoto. Ngabatshela ekubeni bengibanikeze isikhiya mara ngingabanikanga imoto sa arrange ukuthi uzazothatha imoto during the week wazoyidonsa imoto. It was in 2023 so wayithatha imoto wafona after 2 days wathi imoto idinga yini konje itop idingiswa eku engineering. So ucela i1.5 ngamthumelela i1.5 after 2 weeks futhi sambuza ukuthi imoto kuhamba kanjani wathi hayi iyalunga imoto wathi simcheck after 2 weeks futhi which is bekuyinyanga bekuzosondela uDecember samyeka uDecember wonke January samchecka neboyfriend yami ukuthi imoto kuhamba kanjani wathi ngisay test driver mara right ngicela ngizoni charge 3000 for le moto. Sathi okay singayithumela na sizoyilanda wathi yani ngayithumela but nizoyilanda next week ngifuna ukuzwa ukuthi injani. It was March 2024. So lapho usumnikile eyokuskime job. Yes. So on top of that usafuna i3000 uthi labor yakhe. So wamnika yona. Yes. And then after lapho umuntu wathula akasasitshela ukuthi imoto iyeza umuntu amake embuza ukuthi nizolanda imoto uthi hayi emakancane seke yalena le akasabamba amakholo wamlanda direct umuntu okungimbhalela uThep Albert Thepongthembu make emlanda make fika lapha imoto ayikho make embuza ndoda ngizolanda imoto athi ube nenkinga inkinga yakhona ulande umachonisa eboleke imali kumachonisa umachonisa wafika wathatha imoto yami nama BM i3 so uzibambile kuye kumele ambhadale lo muntu lo. So wena yakhe imoto nhlobo nemoto iPeugeot 307 yeah. So mangibuzwa ngathi lo muntu lona ugobela bekuyithwasa at that time uthwasile inyanga akakabi igobela ugobela yakhe mina nobaba wakhe igobela yakhe singabogobela bakayithwasane lapho bekuyithwasa la lo muntu ongithwase naye. Okay. Yes. All right. Manje uthola and umfundisi umfundisi futhi umfundisi utholakala ePhiri eSoweto. So uthi uexakusiza ngani? Mina ngicela nje imoto yami because ungise okuhlungu lo muntu because le moto le ngithi amandla wami bengisebenza eR24 so mangishiya ngazithengela le moto le ukuthi kube nento engiyikhombayo ngaqalisana ngobaba so
Siyalwa nobaba uyangibuza ubaba kanti iphi imoto uyabona wenza izinto ungangitsheli bheka manje kwenzakalani ayikho imoto iphi akusekho mnandi endlini So imoto kuphi manje? uthi ise hostel angazi I hostel yakhona le eSoweto ngile ngaye police station kokuqaleni simsayinisile namaphoyisa kwesithu wabaleka wasifihla So masofika lapha athi akanayo yena imoto sothathe yakhe unomoto enjani? uhamba ngeBM angazi 301 yakhe showcase. yakhe Alright. Uzofonela mama masengicela ukukhuluma amaphepha ne? okay Uzophumela kaso. ngiyabona Alright. Show bafana. Bathe. Manje ungitshela. Kusise ngoba naye uyamkhetha. Lo. Mara lisifana nonke lapha yakhe. Umaklinik upastor uva. Ukukhona lezo. Lapha eJorge. Asivaye le. Asiyo. Ebalanga. Salmonane man. Ninjani? Siyaphila mani igama lami ngu-X man. Sifuna upasta. Kuphi? Ungakhiya phela ubaleke, hey. Oh. Awuhide ne? Amvusi. Amvusi. Kunjani mfundisi? Ungasondela ngapha uhlale phansi sithi ukubonisana kancane. Yema nceke yenkosi ngikuhlasela lana ngihambe ngathi ngihamba lo sisi. Uyamazi lo sisi. Umazi kanjani? Okay. Manje right ke udadewenu wasesimoyeni uthi Neman X awungenelele manje la. Sengidliwe imoto manje ngiyo umuntu bengitshela ukuthi mina ngeke aza ngilimaze. Nakho ke manje ngiyalimala X awungenelele sister. Nangu ubaba umfundisi. Hlala endabeni. Thakaza mkhulu. Because khaleki bua le wena 3 years. Yotlhe ke ntse ke bua le wena. Bona nna 20 langa wena always when mplela maka. Ke tle ha ika imo wena. Ke ditse arrangement tse kae le wena. Wa thula nje ka be ka bua le wena le ka watsa ka tloela go thula ha ona le problem e bua le nna ha o bui le nna o thotse fela. Nna ke reng go boleletse ka koloi ele ke nkile ka ya ke reng kwa bona ke nkile koloi ya hae ke isitse kae go ya raba ke reng ntse e jwana Ngoba uwe phela wayithatha le koloi. yimi ngamnikeza Le koloi lele yahamba nawe le koloi. ayilungise Iphi koloi? Uthi kuphasa nangu uphasa. Khiphani koloi madoda nekudlala ngathi. Sayifuna le koloi. Kopafela koloi. Ara batle tsedi ba na. koloi feta some beef Ile kae koloi ya ka mkhulu. Ikhandwa kanjani koloi? Ikhendliwa yang koloi ya ka mkhulu. Ha o fetsa wa didimala o na le sebetsi sa go didimala. Ke la o jwetsa kolota batho ba eng ka koloi. So o itse o tlo ba patela batho ba then o se koloi ya. Thokozani bogogo impela. Yina zonke indaba. Nangoba umfundisi uthi ikoloi ikhendliwe igoloto zakhe. Manje mayikhendla ikoloi uthini ke manje ngosisi? No, sisi ngingakhuluma mana ngisavayo off ngiyakho. ukhulume nini last of last year ndo And the estate is a Last of jara last mkhulu. year. Estate ya motho tlhokafetseng it's a 1 year. Mina nkasele ko off ba ila ropa nyoko banqanda nyoko. usitshela ukuthi uzoyibhatala le mali So wa re kula bantu koloi abathathe ikhendliwe. imoto So ha ke le koloi ikhendlilwe yana ora gore o tlo e patela yang koloi e tlo bua yang ka gore ga o lo patela batho ba o patela ntho e se yo mos.
ya ke re ne se re qetile ka gore ke tlo kanyo ka kara mara papa ke batla go bona koloi mkhulu ga batle go tla sela le no ke na yona kara nna a ke na le anything nka etsang for kara so ka mantswe a mangwe o ra gore ba lositse bona then go ra gore re And tsa wena o di everything keng? e mo wena fa ge kara ke dikele o reng monna ke utlwe gore o reng man angikuzwa ukuthi uthini takhulume nje anginanix kumele ngithole inyuke time so abosisi bewoledi lami bathatha imali etime namanje ngibhizi le-off nginamaphepha ngingamtshela ne mara ne no It was when after mobile chola le no I think the expect go WhatsApp ile WhatsApp Na ha sankaraba lo nkaraba. le gore ke reng Ankaraba lo nkaraba. so gore gore wa re ignore wa tlhoganya gore nna ke robane Ha wena o re A ke nokile robale. fela yalo e. Mme o re nokile wena. ka ona Ne o nokile ke ntho o entseng. O nketsa style. Ke ntho o entseng. o etsa pare O nketsa phare ke ntho o entseng. La ke bua le nna. utsho bona wena Tshentsa le dinamba. o bona snai Ke snayo a yena. go gotle nna wa re go go pomplelang thopelang a go Yo, ke batla koloi ya ka ke tletse fa fa koloi ya ka and last time I think a year back one and a half back ke ntse ke sokola go kry X ka be ka go kry mo ke go kana ka go bolela ka re ke tlo kry X ke tlo ngalla X bakutshelile Gobela ukuthi u-X uyeza ngakhona wadlala wathi hayi makeze ahle yakitile fonela banomkhulu Ubuye nasekhona. Ubuye oh nasekhona. nele scammer Ngazokala namaphoyisa. bathi ngifake imali u-X akakhulumi indaba oh zemali nele u-X scammer uyazizela le rona ile re utla gore a sene be re dropa phone re tswa ka motho mo mara ebe ke tswela ke ntse ke batlana le X ke mo crazy ke no manje awuthami awuphumele obala eshashalazeni there's no way ukuthi mina ngangena emanzini ngiphume ngomile njengoba ngizile lana kumele ukuthi ngiphume na something right now today no so anginayo into wethi karo Mina ke ngiyothatha amakhiya lezi Onani. moto nawo Onani. uzobamba nabo ke. Simple. bakhona abanikazi bazo Naba ngithi ungenze kanjani? Nama natsa rona dikhia di tsere yang kwa wena ba di Sithatha tsere kanjani ngoba yang ngisigaye wena esandleni. le nna re a ba tseba o etsala mkhulu sikake o jeditse Nyathi stay story sawo. animgayini isinefu kancane Hathi mhlawumbe uzositshela into engcono there's no way speech ofina ye 69 angawuvala umnyango namhlanje sabana unza bwenthulwane kanti wena kahle kahle wena uzucova ikari kasisteri uyilethela na yini inkinga yakho umechanic. So mina ngithathe imoto le moto lena iyabahlula iPeugeot 307. So laba abanye abo mechanic iyabahlula la iPeugeot. So yena ngoba ngiyazi ukuthi wenza ama-BM ulungisa ama-BM. Ngambuza ngayo wathi hayi ngizoyikhona. You understand? kanti kukhona kwakhe ukuyibhayisa Wakhipha i-top wayisa ku-engineering wathi kimi ngicela ungisendele i-1.5 ngoba bayifuna kuphi ifuna ka-engineering ngamgayi i-1.5 ngimthumele screenshot wathi angiyitholile in after a week wathi hayi imoto i-right iyahamba but ngisafuna ukuthi iyenzeni ngivaye ngayo ngiyi-test drive ukuthi ngibone ukuthi akuna amanye ama-flop nayo emotweni that's why I keep friendly kwaba kunyamalala ya mara le wena mkhulu gape re bela ka ntho ya 3 years yone e ready e kae asiyaka kule e tsamaya ka monga yona as we speak asiyaka na go bua le ka microbus ne lwana lona pasine isiyaka kanti wena mkhulu kweyakho yini ngaphandle kwamathambo okoyakho nje singathi ukuthi lezi zakho manje uthi uthi mina manje ngingene emanzini ngiphume ngomile kuyenzeka lokho oh man awukhulume kahle njengendoda uthini ke mangikuzwa kahle wona bekela mina etafuleni ukuthi yazini X nakho lokhu mina nginalokhu bangabamba lana endinenyuku ze-time amaziphuma something kumele lokho yinto engiyimele mara sibamba ini in the meantime anginayo into engingayibambisa ngayo njengoba ubona kunje la endlini yimi sister nangu ukuthi uphelele ngala endlini bakanje ubona kusosha mayakhuluma into ezwakalayo anako futhi mkhulu kupomplele wena magama ukuthi kumele sicukule zonke le ithombe 3 years game le certificate uthi sicukule zonke le ithombe nale certificate usho njalo uzoyenza imoto angeke ziyenze manje yini izoyenza imoto phela ndoda it's been 3 years anginayo mali iminyaka iyahamba ndoda na few last week mingiringa nale yawutshela ukuthi indoda kambani like sister maka WhatsApp ngibane stress yabona
nona le go romela gore lawyer ya re mare almost ra yo tlha ba romela a o busi pe ga wetseng hayi namhlanje asafuna umrumelo asafuna umrumelo manje ngazi awuthembe awufake usister emagumbini la abone ukuthi wenzani ngoba there's no way ukuthi mina ngizokuyeka ukuthi mina ugobele wona umfundisi namhlanje ngibeka phansi konke lokho and angeke manje uzonginika amathambo uzwenzani ngamathambo or uyafuna amathambo wakho ngafuna mina ngafuna wakhe ngifuna into ezakho ukuthi wena uzothi uxovele ikari wena nawe yazi wena kahle kahle imali yazini ikari kaSister River kahle kahle ku awube kancane akhipha imoto lo muntu lo uye lo uthathe imoto ekhaya esandleni sami amgayiski wayedonsa bengavayi wayedonsa wayiletha la nami nginasemkari ngala ekahiso enayo ngilongelwane enyuku ne-out yakhona yabo ukuthi angifuni ukukhafa ngiyagura ukuthula phela amaphepha yakho amaphepha yakule Grootman engayibhaya kuyo nami kumele ngigayide to tower so umuntu ongikoloda imali engathi silemo uye lo yamuntu osekahiso ya mara manje mina there's no way ukuthi indoda ngakuya kumele ngiyekudonsa ngama kanjani kumele ukuthi ngiphumela na something sister awungene naye emagumbini umhlaba ngibone ukuthi kunani kwami gogo akena gogo hamba naye hawu gogo the next thing uthi phansi komcamelo bokune 2 hour into vaya naye awuthiyama vaya naye ukhona gogo zazo manje ngoba manje nayi iminyaka iyahamba isikhathi siyaphela wona uthini kade ngizophela kunesidana nami ngihambelana nayo ukuthi angazi ukuthi so manje abanjani labo basabayo ngaleyo ndlela ukuthi wona ubagayela ikari yabantu ngoba labo ungabasabi abanjani nabo basebenze bangifake khoneni yabona uvele kanjani kazi ngabe ngina something bengizokunika leyo something ukuthi ayibambala so wena bayincane ikari bayirap bayikhenhla mase ngithi madoda lekari yomuntu manje ngayile ikari angithi yazi strateni senzani kumele ucela ukhulume but still akuyona hayi mina ngathi nix hawu yalile mfethu yabona mina into ongenze yona ngifuna ukutshela mama straight ngokucelile kaningi mfethu buyisa imoto yabantu ngaze ngiziyele nalezi eNensfield even dayizolo ngiphume eNensfield ngiyoyichecka la imoto le ayikho ngavele bayebasho ukuthi bayichachile ngingahlangana nabo shuthi yazi labantu banjani ngila utshela kabathola umkhuluri angikabafanye babona le babona le ringi uyetsambi xale eyona iyo mina ngasidi mina manje mina because nami ukuthi abanjani abo basabayo le family because of where kuchaitse ka re mele mkontlong nasathola ampuyisa le umpuyisa because of koloi ya o dula le motho o ntsa dilo mo ntlong di ya go strategy wena o inka yalo phela wena step hana koloi ke na le koloi nna gona no yena hana koloi ana koloi gona no a di tlamile ke kae ke ore yena a ye kae tlamile ke nke ya ka koloi ke mise ke tloele mabaka ke wa etsa o kenye ne ke neng a mfounela ona ke tsawe yo one or ke tseka ke ntse one oh no so re fake itawa sibona ukuthi indoda userious ufuna ukubhadala uthela ngihamba ngayomashonisa futhi for leyo tawa Akusabona next la. So kusho ukuthi kumele senze arrangement. hayi mina uX akasebenzi ngama arrangement sister uyabona uX akaspanning ngama arrangement net makaspana yena masekafikile endaweni umuntu ukuthi ahambe na something if isijumba nasikho finish So umkhulu. Koreng koloi ekote. Ga gona le bitse. A ke re last time o tse ka hostel. bayichachile koloi uconfessing kara gogo ke interest this thing no So no ba no ba tshwarisitse a ke re ba le ba tshwere koloi gore o ba patele gore ba ikhaqe koloi ba tsa kae right ba tsa right because a ke gone ba kanyo ba bona like a o lela gore ke dikoloi tsa batho o itse la sona fela o itse a se nna fela ke dikoloi tsa batho tse ding tsa batho ba dikoloi tse ding ba kae bona tsa ding tsa batho ba di kreile bona ba teng tse ba tla
obvious ba di-creile tsa bona Ake se reke nda. o ba file ke rona re etsang ditlamo Right ke sister khona into ebonile lapha yana emagumbini. Akuna next. Nangale emakitchen akunafokole. It's only micro oven nje. Bonakala. Yo, ayike. Ya no. Kanti awushayanga amathambo maphuma endlini awushisa ngempepho. Ngishisile bukhulu. Ish. Ngibacela. Ayikho sebenza. Angaya amaphepha out yami. Angathi angimkhombanga amaphepha. Ufuna ukuthi abelieve ukuthi namele ngikhomba amaphepha. Ungathi mina nje ngise ngathwala igebhani. Somkhulu usho ukuthi manje ngenze njani ngibambe konke okukhona la ekhaya. Ngina choice for bona ukuthi bakhole ukuthi bazozobabhatala. Ayikho into angizange ngicamba amanga kuko ngabatshela iqiniso. So bona maybe mebane feeling. Mama, we told his driver kolo. letse maka We told his driver. bona no ngwa re kolo na ba mpolela taba tsa gore koloi e strepi Na o umpulisi. ntse gore koloi ba e tshwere kwa Na umpulisi akere mfo ikayi koloi. o ntshela ka re thabile o ntshela ka neng kitle ha ikae mo wena mo Awuthami. Manje uthi ngicela kuphi ukushaya isipansana. Yenza noma yini. Noma yini ngisansela. Right! Ikhompyutha iyaphuma, istand siyaphuma, amasofa ayaphuma. Neyipili zonke neyithombe. Ngizoyenza kanjani? Mina ngilichova i-timer nawo. Ngizoyenza kanjani? Sifuna inyuku phela thina. Right, nesipili se-timer siyaphuma. Ngizoyenza kanjani? Uthatha isithombe sithema. Ngizoyenza kanjani awuthami? Inyuku. Madam isithombe ngeke. ya o tla kgona o kgotise zaka ya rona ayo ntle ke mamele nix fe ayo nix ke mamela re thabile ayo nix ke mamela Sema tshithombe zonke lezi. Hey, a ona nix ke mamela ka mboe nale wa sa ibanga nale wa. ku bekezele Dubai Ya. ona nix ke Asenwe. Asiphume zonke lezi. Ungasondeli. Ungasondeli. Awuthami. Ungasondeli. Ungaphuma ngelinzo. Uzofa. Sizobona ke namhlanje. Ngicela usiye. Philos. Akwambe kanjena la. Lesi singaphansi. Sasibamba lezi. Uzobona na. Awukhulile ngizokhuluma mina emngcwabeni wakho. Uzenza kanjani? Uzoshaya iskili. Manje iskili sasibamba lezi. Asiphume amadoda lezinto, asiphume lezinto madoda, asiphume lezinto. Sister, ngike ngakuzwa uthi wena kimi lo ugobela wakho. Or ukuzwe kahle? Kimi ichwasi. Oyithwasa ku? Ya mara selama. Manje uzizwa kanjani? Sesidile naye kaso. Angijabule kakhulu at least egcineni kunento eyenzakalile. Than ukuthuleka nje for 3 years ngiyabonga futhi. Awuthami, uzizwa kanjani? hayi mina ngijabulanga hayi imani nazo lezi zinto lezi like bengafuni ukuthi kumele kufike la sizomthathela izinto khona so you understand into mina bengifuna imoto yabona njengoba simnika imoto ngesihle iyoyilungisa yabona not ukuthi ayo eKapa so angikakajabula ngaka yenzi kodwa ngiyabonga for isikhathi senu nokusisiza kwethu Manje lesithombe lesi uthene yazini mawuthatha lesithombe lesi ngizozisala esakatha imali yakhe ufazi ukuthi umgaye sona angazisala athi shapa ngasala naso alright ngizomthola ekarini ke Thank you. ona mzansi ukuthi ngifundise upasta ugobela uyinyanga mina mase ngifikile ngishaya isipani sami ngilikhiphi idodo nazi bazama ukushaya isipani ngirayime emlilweni ngifishe